Pêngava bagera Cizîrê berdewam dike. Şervanan efteheft rojin li ser sînorê Iraq û Sûriye pêş dikevin. Îşev jî şervanan ji bo tinekirina Daişê çûn operasyonê. هسه الرفاق عم يتقدمون على الحملة على دواعش الإرهاب مع عملية الرفاق ولله الحمد معنوياتهم عالية وبإذن الله إن سوف وين ما يفرون سوف نلحقهم. Moralê şervanan hêvî azadiyê nîşan dide. Rojhilatê Firatê germ e. Daîş ê dîtûne dibe.